Raždaginja se nalazi na padinama planine Giljeve na južnom obodu Sjeničke kotline. Udaljeno je od Sjenice 9 km. Prostire se u visinskom pojasu 1070 do 1140 metara i ubraja se u seoska naselja razbijenog tipa koje se sastoji iz više mahala, odnosno zaselaka. Kroz selo protiče Raždaginska reka, Koštunica i Giljevski potok. Raždaginsku reku meštani često nazivaju Ferhatovo vrelo. Raždaginska reka koja teče kroz selo spaja se sa Giljevskim potokom i formira reku Jablanicu. Selo Raždaginja se po postanku svrstava u stara naselja, a pod ovim imenom javlja se u turskom popisu iz 1455. godine kada je imalo 4 doma. 1477. imalo je 40 kuća, a u popisu sa kraja 16. veka 34 kuće. Po popisu iz 1921. godine selo je imalo 69 domova i 427 žitelja. Atar sela je bogat livadama i pašnjacima, što je uslovilo da je u prošlosti stočarstvo bilo dobro razvijeno, uglavnom gajenje ovaca. Meštani su sa brojnim stadima leti odlazili na Giljevu u svoje stanove, gde su ostajali do prvog snega. Dolaskom u selo Raždaginju ulazi se u naselje Katuna i u prvoj deceniji 21. veka stanovništvo se bavi stočarstvom i nešto manje ratarstvom. Glavna zanimanja stanovnika sela su ratarstvo, stočarstvo i voćarstvo. Posetili smo ovo selo gde se uglavnom meštani i danas bave stočarstvom. Ovo je selo Raždaginja, znači jedno 6-7 km odalje od opštine Sjenica, jedno od jačih sela na ovoj teritoriji opštine Sjenice. Ja sam Jakov Tajić, znači sam specijalista za zaštitu bilja. Ne radim, imam apoteku u Prijepolju. Inače što mogu da kažem da je dosta dobra saradnja sa poljoprivrednom službom iz Novog Pazara, posebno sa kolegom Safetom Vesnićem i ostalim kolegom Bjelalom i ostalim koji svi dole radi. Kojom proizvodnjom se bavite? Pa bavi se mešovita proizvodnja, stočarstvo, ratarstvo. Znači držimo jedno 15 krava i bavim se proizvodnjom stočne hrane. Znači žita, pretežno je to pšenica, ječam i tu kultura koja je zastupljena ovim prostorima. Rekli ste da je ovo jedno jače selo, po čemu je jače? Pa jače je selo zato što je bogatije. Selo nalazi se na jednom boljem geografskom položaju i bliže Sjenici. Znači povezan je sad putem Sjenica-Tutin, što mnogo daje proizvodnju i bolje zasnabdevanje i bolji transport proizvoda. Po čemu je to specifično ovo Raždaginje? Kako biste opisali da vas neko pita sa strane kako vam je selo? Po čemu biste ga opisali? Pa sad po čemu? Pa zato što je ipak plodnost zemljišta je ovdje u odnosu na ostala sela mnogo bolji. Jer je ovdje retko može kada da izdade priroda i prirodne livade. Uvek su dobro došli i uvek daju određeni prinos. I ove godine, iako je bila suša, ipak se ovdje nije mnogo osetilo u odnosu na Peštersko polje gdje je zemlja mnogo tanja i mnogo plića. Kojom granom se najviše bave ovdje poljoprivrednici? Pretežno se bave stočarstvom. Od toga najviše ima ovčarstva, blizu, da ne kažem, 2000 do 3000 ovaca ovo selo raspolaže i ima dosta krupne stoke. Mada se zadnje vreme procenat i krupne i sitne stoke smanjuje. Jer ipak uslovi za održanje jesu dosta teški. Naravno ove godine je dosta teška godina. Bala sena je dostigla čak 3 evra. A sada vi možete misliti na što ima 700-800 ovaca, koliko njemu treba na godišnji nivou da bi on to izgajio. I dalje još proizvodnja je teško realizovati. Znači, proizvodnju prodaju jagnjadi, prodaju sira i prodaju mleka. To je veoma teško realizovati. Jer litar mleka ovdje se kreće od 24 do 26 dinara, što je nezamislivo niska cena. A i jagnja tuda su negde bila oko 2 evra. Što je stvarno ne daje neki optimizam za opstanak na ovim prostorima. A šta vi mislite? Možemo reći da je ovo korona ostavila velike, da kažemo, posljedice za poljoprivredu.
i da je sve to zbog ove korone koja je, bilo je manje veselja, manje se tražilo mesa i svega Pa ostalog. naravno da ima uticaj korona, jer naravno proizvodnja mesa koja je nisu hoteli, pošto hoteli kao glavni otkupljivači, restorani i klanice nisu zbog ogromnih manjih broja veselja, nisu organizovana i nije ta, tako da ima korona ipak ostavila svoj uticaj i u poljoprivredi i ko svugde. A da li se moglo, na primjer, ranije živjeti od poljoprivrede? Da li se od svog rada može živjeti? Pa treba, najgore što je više problem sa radnom snagom. Mlada radna snaga ne ostaje više na selu, jer ipak je težak život na selu. Kogod to će, jer treba, znači problem u održavanju i čuvanju stoke. Znači problem čobana nema, a to je glavno. Ako nema ko da čuva ovce, šta će ti ovce? Sa kim vi živite? Ja živim sa ženom i 3 sina. Jedan je u Nemačku, a 2 tu. Jedan radi tu po tim zgradama, drugi kod kuće. A recite mi, koliko je značajna ta podrška vaše supruge u održavanju gazdinstva? Može se reći da žene baraba rade sa svojim muževima na selu? Žene baraba rade, znači na selo i plus rade sve što su kućni poslovi, znači održavanja muža, proizvodnja sira, mleka, čuvanje. To je sve na stranu žene i plus stigne da pomogne kad treba i na livadu. Znači muške radove, u sakupljanju sena i ostali, prevoz bala, tovaranje bala i tako dalje. Nema 5 minuta. Nisam ni bio kućinome komšija zvao ja oro. Kad on zove telitice krave i ja napustio ranje i došao te. Evo i vidite sami da je još mokro. Sve je prošlo dobro? Sve u najboljem redu. Baš dobro. Prvo Teoka je junica i zbog toga je baš onda dobro prošlo. Pa bavimo se zemljoradnom, poljoprivredom, stočarstvom. Pre svega najviše stočarstvo. Imam 8 krava i 6 junica. Što se tiče mehanizacije, imamo ono što je najpotrebnije trenutno baš za jedno domaćinstvo, to smo sve snadbili. Jedino je problem malo sa našim proizvodima. Evo mlijeko je kod nas, to je mlijeko 27 dinara. A širom, evo od Ivanjice pa na dole je od 35 do 45 i ljudi su nezahvalni, što je i tačno, što je i to mala cena, jer sve je otišlo. Samo je mlijeko ostalo, makar kod nas ovde, u Sjenici, mislim da je komplet ovde Novi Pazar i Tutin sa tim mlijekom ugroženi smo bar. Tako da, ako bi moglo da se to malo, što kažu, poboljša, sad ko je u tome krivac, ne znam, da li su naše mlekare ili nekakva udruženja ili država, to ja ne znam. Znam da su nam stvarno cijene što se tiče mlijeka i mlečnih proizvoda baš loše. Jeste ceo život bavite poljoprivredom? Molim? Ceo život se bavite poljoprivredom? Da. Još dete se bavio, otac pa i ja sam nastavio. Imam još 3 brata, oni su van, nisu ovde. Ja sam ostao da se bavim baš tim. Da je malo baš dobro nije, a i ovo zahvaljujući njima. Nisam ja ovo mogao sam sve postići da nabavim. Oni su dosta ovo finansirali, jer mnogo treba. Evo ovo prošle godine smo radili. 20.000 eura je otišlo. Ja to ne bi mogao sa 8 krava. Trebalo bi možda 20 ili 30 krava da bi to postigao. Ali nemamo dovoljno zemlje za toliko stoke. Jer kod nas je zemlja u zakup da uzmeš vrlo teško, a i da uzmeš ušur. Skupi su mnogo ušuri. Tako da, što se tiče toga, vrlo je teško da bi od poljoprivrede samo živeo, to jest od stočarstva. Prošle godine u okviru asfaltiranja puteva na Pešterskoj visoravni i selo Raždaginja dobilo je novi put, čime su uslovi života u tom selu poboljšani.
Prema studiji Sela Sjeničkog kraja, antropogeografska proučavanja autorke Mile Pavlović iz 2009. godine, stanovništvo je doseljeno u 18. veku iz Crne Gore. U ovoj studiji se kaže da je na osnovu ukazivanja meštana Karađorđe u selu boravio 1809. godine i tragovi njegovog čardaka bili su očuvani sve do Drugog svetskog rata.